Om Swastiastu, semeton titiang sarang sami. Kecunduk malih ring channel titiang Cikgu Bali TV 100% channel budaya Bali. Ngiring mangkin lajah kruna bahasa Bali. Kruna utawi kata inggih punika pupulang swara utawi wianjana saning ngemetuang arti. Kruna kepah dados duang soro utawi kalih soro. Kruna basa Bali wonten saning nganutin wangsanyane utawi kedudukannyane. Kruna basa Bali wonten taler kaping kalih manut utawi nganutin wangunnyane. Inggih asapunika dungo pelajaran raina mangkin jantosan pelajaran indik kruna selanjutnya nggih. Ngiring melajah budaya Bali ring channel Cikgu Bali TV. Sampun lali share, like, lan subscribe nggih. Suksema Om Santi Om.